Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan semulja Kiai Haji Junaidi, ajunan Kiai Muhsin, ajunan Kiai Muhammad Tasim, terseteja Kiai, seteja guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung persitung karena tak oning asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, secara khusus ajunan Bapak Matsin selaku pemangku desa Aing Projokeni, juga sekretaris desa Aing Projokeni ajunan Bapak Wardi, dan pemuda bersolawat Aing Projokeni yang pada kesempatan malam ini mengadakan zikra maulid Nabi. Ben seteja hadirin hadirat, muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki, ben beten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan bi Allah takdir tapangki pole atau mo pole dalam keadaan sehat. Amin. Beberapa hari yang lalu apangki epakan dengan mangken atau mo pole neka berarti sampian kita mate. Karena mun sampian mate lo kira atau mo pole manter nuli apangki artena sampian manter lanceng umur, manter umur apa seketahunan. Manter umur barokah anggi. Ma huwal barokah ay ma hiyal barokah. Napa barokah ni kejen bagus. Da ada entak libur ngaji pah libur ngaji Quran. Ni ke barokahnya mana? Da ada cerek mungkin pah au bercerai, ni ke barokah. Do lain cerai bon cerai ni ke lain. Ki mun cerai ni ke tutul teka tumbu bulu. Saya masuk ke dalam kulkas ni ka. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, adanya maulid kak dintoto cuna kan noro Aguste Kanjeng Nabi. Kita ingin mengikuti baginda Rasul dalam keseharian.
tronoro ala lampana ajunan Gusti Kanjeng Nabi sering ten kula madepak ma la yudraku kullu mun tak bisa etorok kapi cak tina aki kapi. Pak operator nyuun ihu dikurangi sedikit, cek tes 1 2 kurangi boleh mak dia jelas. Halo lu karena mun banyak gelu ihuna tak pati jelas ki iya mun pas semak dia tak jelas pu ongke ke atas mana karena orang senorok Kanjeng Nabi gak dinto berarti gak dinto norok Guste. Wah, orang yang ikut Nabi Muhammad berarti mengikuti Allah Subhanahu. Kalau mengikuti Nabi berarti cinta kepada Gusti. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jawabuna Gusti, kalau kau cinta kepada saya, kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka cepon Kanjeng Nabi kau tutorok Gusti Kanjengna. Alhamdulillah orang aing bojo kene dan sekitarnya nika ampun norok Gusti Kanjeng Nabi. Bener? Nabi Muhammad mun malam atahajud, alhamdulillah aing bojo kene atahajud. Nggih? Bongki aku Kak. Kala insan nyenyak tidur, bangunlah sholat malam. Nabi Muhammad kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Kenapa? Terlalu lama. Lo sembian cok nintu Kanjeng Nabi tak oleh acuan gitu. Sepenting laten delanoro terlalu lama jangan. Nggih. Terlalu lekas jangan, yang sedang-sedang sah. India ya hawahaka hamir zulfu micu. Aku panik gini ke kita. Tabah lanjut ya kok. Pelau borkes boleh solawat anda. Kalau pai tak sebut jam iya solawat nariyah wali songogi. Tak langkong kalau pai ki buruh tak sebut. Mantar masuk aswar ke bendurji duran ni kami. Amin amin. Jadi kemudian swarga solawatan boleh ki. Wali songo kita undang nanti di surga. Vokalnya Khalil Yasin nanti yang nyanyi. Kaping telu asik ing bocah celek-celek. Nah kemi bu kenten. Apa empes? La haula wala quwata illa billah. Asa dia empes. Disampean antar niat ngaji apa niat akemi ya kan toh. Masa targa pengajian lah apa empes ya kok. Bubut duribinin sahabaan mereka. Tigal-tigal taratan. Terus. Jak nisar. Bermuncul lah tahan kentok biasa terus. Wes lanjut intermezzo ni ke sponsor lagi. Sponsor. Tak ni ngelak tok elang ilmu nadeki. Pon, saya lanjutkan. Jadi tujuannya maulid itu adalah ittiba. Cara nanurok ni kalau akhirat ibadah acara didatangkan orang yang mau dan bisa bercerita Nabi Muhammad. Khalil Yasin tak bisa aslina. Keng nekani hajat ki. Keng nekani hajat mun tak datang pahih kerucuk.
nggih nggih pai gerucuk di beuring kamu parsanga nggih parsanga marina dari Pakandengan Sangrah ke Parsanga opo kalekuna langsung masuk berita Khalil Yasin kecewakan 5.000 orang Sumenep tak teman masuk koran sok masuk kriminal gula. Hadirin, pas malam itu di malam yang di Pakandengan Sangrah itu yang tidak saya hadiri di Sumenep itu ada 2, satu di Parsangah, yang kedua di Manding. Waktu di Kandengan Sangrah Kasah ada 2 pengajian yang tidak saya hadiri, satu di Parsangah, nomor 2 Manding. Saya yang hadir ke Bekiong. Kenapa kok di Manding tidak hadir dan kenapa yang di Parsangah tidak hadir akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Senikah saya jelaskan yang di Manding dulu. Kenapa kok malam Rabu itu saya tidak hadir ke Manding? Karena jadwal saya Manding ni ke beni malam Rebu, biten gula iberi malam Selasa. Akhirnya malam Selasa gula kau tuna 2 pengajian ngisi ning situng. Alhamdulillah ngisi 2 ben saya Roma. Cago pak, lekule compok ni kang ngajar bu. Jadi mah kita iya ngajar gitu. Jadi saya Manding Kak Dinto jadwalnya benih malam Rabu tapi malam Selasa. Jadwalnya sudah difoto di screenshot terjadwal malam Selasa. Tapi tak keliru jalannya menemenus sebiasa. Isabek malam Rabu gula asobora tak langkong. Saya kalau nututi insya Allah saya ke Manding. Tapi saya ke Bekiong dulu. Kalau tidak nyapu saya langsung pulang. Jadi kalau nyapu saya ke timur. Kalau kalau tidak nyapu saya Roma saya capok. Jadi apa ho kaki jayu kabin sekali biko. Berarti kan terus kenapa yang di Parsangah ini tidak dihadiri? Karena yang di Parsangah tidak masuk di jadwal saya. Tak masuk saya Parsangah ini kalau ngunceng lebet ke Alawi Allahu yarham almarhum ke Alawi. Jadi dimin Parsangah ini kan ngunceng dak ten gula saya ngunceng aki ke Alawi benih ngunceng tibi ke Alawi nak tinggal tunya Sido sedo Sido tadi Romo-Roma teh dia ke Alawinya sedo akhirnya jatuh lagi Alawi kak dinto etrosaki bi potranah asmane ke Faisal Alawi jadi jatuh lagi Alawi kak dinto etrosaki bi potranah ke compok keten bulan rosaki jatuh lagi sepo bagian jatuh ke Alawi akhirnya etoles bi potranah nikah lah ternyata saya di Parsangah nikah tidak melanjuti kepada potranah HP ten gula atoles malam Rabu ke Alawi sementara saya Parsangah tak menindaklanjuti lo entar boleh ke potran sabona ke Alawi ini ke saya hadirin akhirnya potran ke Alawi ini kan nyari malam Rebu ni kayak kamaan Bekiong gula malam Rebu ke itu les bi potran di Bekiong saya Parsangah cek dengan antar boleh tak itu les gula kan tak oning malam Rebu ni kayak masih oning HP gula malam Rabu tertulis ke Alawi kamma pengacina kita oning na bacang ke Alawi jadi ngunceng ke Alawi gula tak oning toron dari Pakandengan Sangrah paharo moro iki babi Parsangah ente gondu gula cencen ban putra neki Alawi cang gula akhirnya bitan gula telepon pahe Pakandeti bi ban putra neki Alawi jadi gula tak ningoning tak nuru tak nuru saya HP gula atoles ke Alawi saya ngurus dan gula putra neki Alawi saya Pakandengan saya Parsangah gak dintok ada nembusin jadi tak oning sampai ke Alawi ban sampai putra neki Alawi tak oning cek Parsangah pada pengajian ngunceng gula makanya gula tak mungkin entar hadirin cak dengan tak oning gula tak terjadwal benten gula tak oning mungkin saya Parsangah ni entar kecompo tapi ketika ke bela ke Alawi gula kan lepas kun oning ke Alawi tak oning yang lain karena pengundangnya ke Alawi sini gula jelas akhirnya kalau kuna pah beredar kabar dari gula pengajian daerah aing merah ya lebet supir gula pakon jok lebet lao pakon lebet dejo pulan beda saya ngamuk ke itu rai plat nomor mobil
bi gula mun pelak to reki ba ke Palestina ya lawan Israel bojak dengan gula ke Sumenep tak nyari musuh gula nyari tretan mun laki ke tretan nah mun bini kabinah ayo jadi gula nyuun sabora makanya keesokan malamnya itu malam Rabu malam Kamis saya pengajian di daerah Kolor saya sampaikan yang pertama saya mohon maaf king mun masalah kelero insyaallah kekeliruan ni keten gula tak oning jak gula tak aromasa ten gula tak oning ten gula oning jadwalnya Ki Alawi ben sing ngurus ten gula putrana Ki Alawi iki beke bekiyong dadi tak oning ten gula jak punya jadwal di Parsanga sini gula beri center ka Parsanga oh ya tina sampeyan entar oh iki dadi tak langkung seentar ya mangkene kegentena mun korang norok karo mampat to buka bika kemarin lah maksudnya mengajinya butuh deh kak bon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tak laule segemi menit ya rap pecah di kuring TV bu apa na boleh tengku maki etek kemara mun baca maksud ta maki etek kemada ya rap pecah ding TV jong sita oleh mun neku ke ding goreng mun neku ding TV jadi tikal mantar bi Allah nulai ta bangki lagi bitan gule ke bala jadwal ni ke beda dua beda jadwal ni ke seayatur Allah beda jadwal ni ke seayatur manusia jadi magi cang manusia yatur sini tak mungkin semalam gula empat dua kali boy dalam meskapi gula maksud tales suhu tak mungkin kan tak mungkin semalam pah pengajian kan empat pakan dengan sangra pah ngaledek ka bekiyong pah pakon ngaledek ka manding pah pakon ngaledek ka Parsanga abu atal-talan mulai na gula mun pahin tadi kapi jadi jadwal ni kebeda seayatur Allah beda seayatur manusia seatur manusia tak kira tek kamu tak kaburingan ben iatur Allah cuduh mate takdir ngak nikah rizki nikah iatur Allah cuduh kula ben sampian teronak renjeng koning soki tanggung jawab oleh nah celeng pada nukolan pada emak aja aja siapa sing ngarep apa ben lagi nak kakek tinggal lantah takir mandunak falikulli syai'in maziyah oleh laki ngak napa boy sampean je enak karena pasti andi kelebihan gi tinggal tak usah pakai TikTok wanita mana pasti tak tahan apabila suami tu jenaka tak apa-apa mun lagi nampian tujuan ngakan berarti lagi na sampian dia beres sesosa mun lagi na sampian tak ndek ngakan jadi wong cik tujuan ngakan syukuri berarti lagi na sampian sini kah manusia nikah ero teka hajat kapi tak bisa bu tidak ada manusia sehajat nikah kabulaki kapi ada bener tidak ada bada orang sehajat nikah teka hajat kapi bada ada manusia nikah pasti andi kekurangan manusia nikah pasti andi musibah manusia nikah pasti andi masalah bener saya hadir andi masalah apa andi nih kamu bermasalah nikah makanya kita kepegadaian menghadapi masalah tanpa masalah jadi memberdeng tandi masalah buk masalah terkadang nemu di laki bagus matua gigirto matua bice epar merengut epar bagus tatang ke banyak colo bener laki tepak matua bagus epar bagus tatang ke bagus melarat alako tak lemule pese kan seni kemanusia nikah ada sih tanpa masalah nikah ad-dunya darul imtihan wa darul waba wal bala dunia nikah kena ujian ada orang saya tak uji pada dunia nikah muntro tak uji ya mangkat ke akhirat benih tempat tak ujian tempat ada jedar di sana keng mentir selamat tekapi amin biasa gula benajunan keng gula ajunan mun ate nikah odi permintaan gula ben ajunan nikah ke Allah insyaallah bi Allah tuli ibri amin
dan nikah. Maka sering kula ngabadari baring, sering saya nyatakan di mana-mana, ate ni kamun odi minta ke Allah ni kalekas ibri. Anapa kula benajunan munta minta bi Allah mi taklim ibri, ate na mate. Lamba pujuk ni kami manti situng ala senah. Ate na pujuk ni ka odi. Padahal bacaan napot lopot lamba. Nggih kan? Lopot bacaan na. Mek manti. Ate na si odi meskipun lesan agak dinto tak pati tepak tapi ate na si loros. Syekhuna Khalil Bengkalan terkenal gak dinto punten bacaan na tak fasih. Syekhuna Khalil teman Abu Jeng Maurib si makmum dua ni ka orang Mekah. Ya cok lering Mekah fasih. Syekhuna Khalil macam pati halok pati tepak. Si makmum ring Arab ni ka pah ate na akretek. Kocang Syekhuna Khalil ulama raja aning bacaan na tak fasih. Syekhuna Khalil cak dengan wali uning cak ate na si makmum akretek cuba. Mari Abu Jeng Maurib keluar kalangker pah yang macan telo. Pah alon cak si di Mekah ni. Kiai macan cak maturah macan. Syekhuna Khalil pah debu kila cak maca aki pola macan na buru ego. Maca langsung maca solawat lebur solawat tuh kaderin takut teganya lador Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan tege depak ke Banjarmasin solawat tuh maca saja semua kiai sampian kiai lah baca dengan gula kocang tak paseh ya saya paseh baca maca najan semua saya kena Khalil bah entar ka ada langker benih maca ayat benih maca solawat saya kena Khalil maca senikah Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini cak matura senikah macan tang pangeran Allah pangeran akake Allah dan nak cak ganggu apalagi bu apalagi mek bola aku lekuk sampian lebet yaing beje kenik pah tegepok ben beje raja bola tengah imbong tengah malam pah bodo beje raja sampian cek buru sampian entari pah ngucap beje tang pangeran Allah pangeran akake Allah cak ganggu ya insyaallah kari lengan neto mbian muntai kudu tok bungkol ya ada mun rembik lekas keluar ya padai terus bu petotok terus identik anjat Allahumma sholli ala Muhammad makanya dulu terus ki terus ini kan di gula di baring sering eke cerita bitan gula makin pada apa boleh dulu ada ulama namanya Ibrahim bin Adham kak dinto situng bekto toman lebet ibasro beda orang atanya ya sa Ibrahim Allah di dalam Al-Quran adabu ud'uni astajib lakum minta sampean kapi bi kula paling nah Allah makon isoro minta bi Allah kor minta bakal ibri anapa kula belam mbak minta talim ibri kula minta soki salah tak soki pese elang beda sa aroma satu enam bianta ibri bi Allah beda aroma minta kita ibri beda apa tak ada ngocak beda takut salah ngocak ada ibri sekali pada bansen gumik minta banyak tapi ada ibri mata ibri bi Allah cepon Allah kor minta ibri hadirin Ibrahim bin Adham ajawab kenapa doa kalian tidak diijabah Allah sa Ibrahim pahadabu qad matat qulubukum sampian kalak minta ke Allah tak beri bani Allah saya tak beri atena sampian mate dak rumah Allah saya beri mun sampian minta ke Allah ate saya ikiba minta ngangkui ate saya mate hadirin kan tower beda tower dari Telkomsel kartu na sampian kartu as sampian ngocak hari kartu na as tower lek ke bolong pasti sinyal nyaman re nilpun bah lo bisa mata bisa nilpun tower kan semak kartu na kan la as benih salana kartu benih salana tower HP na mate teti make tower na eka polong make kartu na asmun HP na mate nilpun tak kira depak benih salana tower benih salana kartu salana HP na si mate mun mate lo kira depak mun odi
doa buk cerdas kelu dengan yang bojo kene dengan apa yang menyebabkan hati itu mati? Perhatikan, bigula mangkene gebelek telok bigula gebelek muntung-tung saja berarti pengajian mari kol 2 deki ongguan buk siap sampai kol 2 siap tak mulai dan tek kol 2 ang dia dan tek kol 2 dia kok mulia gak ada kula lagi ngalia boleh bu kula telok mana mangken buru pertama kula ya daerah napa yang pebelen nomor 2 aing bojo kene nomor 3 kula mari lagi ngalia ka parageun engke pah keparinduan ngarena keng keparageun ka ada peragaan gelu peragaan laut napa peragaan daja peragaan atas bah ngale ka peragaan ya Allah sepura aki bagi duh ya Allah ya Rasulullah bon perhatikan napa saat tiaki ate mate sepertama Ibrahim bin Adham ajabu araftumullah walam tuaddu haqqahu sampian oning dak Gusti Allah sampian maca ayat-ayat Allah walam tuaddu haqqahu keng sampian tak apareng hak Allah sebagai pangeran ibu Quran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum sampian oning Allah la ta'khudhuhu sinah Allah ni kata tuman ngantuk wala naum napa boleh asarin sampian sadar Allah tak pernah asarin Allah tak pernah ngantuk napa boleh asarin ngantuk tak toman napa boleh asarin tapi kula ben sampian saya tako ala ko coba mun beda orang mun tada orang sampian ala ko coba maki orang tedung Allah tak tedung bu jelas kula ben sampian ala ko tusa tako patau kata tangka keng mun tada orang kula ben sampian ala ko tusa padahal tatangke kisah tedung Allah ni kata asarin ningali kaula ajunan mun pada oleh porop baik bisa Allah patedung tatangke rong iding kapi kita tangke iding kapi mun beda ibung kona tak kira oning kecubang sampian keng mun Allah saya tak asarin hadirin kula ben sampian ala kutusa ikam babai pakun epang kisareng Allah bahaya tak bahaya mangkana kula ben ajunan oning ca Allah ni keni ngalih tapi kula ben sampean tak takut ke Allah saya takut ke manusia mun beda manusia tekeng mun tak padeng ke manusia kula ben sampean pah ala ko coba ni kanyaman sampean kenal ke Allah keng sampean tidak memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan bener orang lebih takut ke Allah ben ke polisi takuan ke polisi ben ke Allah bener lampu merah sepedaan salah tak helman surat sepeda na tada salaki tanjal telok atau le polisi tada maki lampu merah nerabos pan nerabos isat tobi polisi prit minggir mas minggir dari mana mas aing bojo pak kene raja sesedung sampean tahu tata cara bersepeda motor tahu pak oning sampean peraturan oning pak sampean oning mon lampu merah kudu ambu oning pak sampean oning ki puru lampu tempo na merah oning pak mi narabos kula tak oning cek bedempian pak ni kenyaman takuan ke polisi ben ke pangeran hadirin dan ini budaya kita araftumullah walam tuaddu haqqah oning ke Allah keng kula ben ajunan tak ngangkep badan Allah padahal oning sampean mangkana elati kalaben pasaan sampean ni ka elati ben ni karo eta tangke make tade orang sampean pakun ben si beda orang tore kula atanya
sampian mun apa sah amas saide por ketibi bener mari ibri micin mari ibri ibu je pah ngalak ben sendok sabe mari ecelet sampian coba aki boleh lagi mak ki ibu uang cak ada orang tahu bu arah apa minta Iling ada orang gerunyo, ada orang anak apa ki ibu ang cek dengan nempian ada orang ketibi. Sampian mun pasaan pan apa jangan duhur kan amor kemor kan ki sebelum audu. Ketika amor kemor sampian aing saparo na inum saparo na buang napa na pole pak polisi kancana si audu iting sampian tak kira unding cek sampian ngico aing bener. Arah pama buang kapi cek dengan tak tahu kancana. Situng alasan empian uning. Allah ningali sampian meskipun kancana sampian tak oning arah ketika arah saya arah mak tuli ibuang cek dengan laki na tak tahu anak tak tahu sampian sadar Allah si oning mangkila tak itu mobil laki pasan bebetal lebih Allah mun pasaan sampian sani ke arapan mari pasaan sampian mun beda orang sampian bagus pantai ada orang mik coba boleh jadi karo pasaan si beda Allah deh ya kan mau dipikir sini pasaan ni kemangkana elati kulaban sampian elati iman ke Allah nomor 2 elati sabar sar asar ceruk ke sampian tibi sampian mele tibi ceruk ke halal makilah halal makiding tibi mun beni bakto na irotahan halal ding tibi keng mun beni bakto na itahan napa na pole haram kakanan halal marena maghrib kakanan halal marena wa buaan halal marena sampai bini halal marena ya marena terawira ya Allah njami cek dah iyan na dinna deka aduh untung tak bini dinna kok tak terawih sal marena kaburu ke Allah araftum Allah sampian oning ke Allah tapi walam tuaddu haqqahu yang sampian tidak memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan abajeng mun abajeng sehari semalam ibriin bekto pak le korejam sampian pak le korejam ibriin bekto kalak 3 menit abajeng karena 3 menit 5 kali duhur asar maurib isya subuh 3 kali abajeng kalakkeun 3 menit kali 5 berarti 15 menit ibriin bekto pak le korejam kalak 3 menit untuk abajeng ternyata 3 menit abajeng ngedup ke Allah kuleban sampian gagal fokus ke Allah dalam bajeng ki sedeng sabareng nyosok PC gelek tempo na ajualan kelero temu tempo na abajeng gelek kan 100% itu kok sosok 90.000 kan karimat abajeng bisa ada iya sampian ibriin bekto pak le korejam saat semalam bu kalak 3 menit abajeng 3 menit gagal ayat Allah ternyata ki ayat dunya abajeng aku deban sampean bener berapa kali aku deban sampean abajeng ni kayak kalau pay rakaat Allah 3 4 ingin 4 rakaat mak bisa keliru bu cek mitong PC 1 juta buan tak lopot sampean rakaat ning 4 rakaat bisa lopot seebe cetor kadang ngampo salah cek dengan atahiyat macam Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah beda sida ya bu sampean ibriin bekto pak le korejam sehari semalam 3 menit ngadep ke Allah tapi sampean gagal ayat Allah 3 menit ternyata bajeng ki asetunya nikah saya tetiaki ati nikah mati hadirin jelas dulu ada ulama sholat ulama abajeng ketika abajeng kois nabeng lai lali beti adeng ne kois nabeng lai mari abajeng ulama ni kapah kikir ke kois kois kaki je kurang ngajar gila kaki dia engkau abajeng kaki libet etang ngade salah kaki bani abajeng keng nabeng praben kois aja wap sekila je kaki bemang engkau jengkau sabajeng kaki senabeng praben salah keng nabeng praben pah libet ya deng ring abajeng kan kaki segila kaki abajeng je kan nabeng Allah kan iya kaki abajeng je ngadep Allah kan iya masa kaki ngadep ke Allah ki ngatela engkau senabeng praben engkau senabeng praben tu tak ngatela cek beda kaki abajeng
Ayo kemah khosok senabeng Allah ben senabeng paraben. Mangka nabi kau isi kebudak kaki je gila kok. Ketika kau iki kiri kaki je kau gila kaki segila kaki abajang je kang ngadup ke Allah. Masa ngadup ke Allah ki ngatela engkau senabeng paraben. Cengkok nabeng paraben petak ngatela je budak kaki abajang. Dore. Dek remah abajang kuluban sampian. Kau salah kan saya baca pamari ro. Semin Gresik kokoh tak tertandingi. Belanja bulan ini dapat diskon 50%. Hubungi 0823 332 641 nampak semua. Java jengreng sebereng ya Allah. Hati akan mati. Ate bekal mati. Karena kuluban ajunan kenal ke Allah, tapi hak-haknya Allah sebagai Tuhan tidak kita laksanakan. Oning ja Allah ni ngalih keng kuluban sampean tak takok Allah takuan kata tangke. Nggih kan? Kuluban sampean mun ngecok rebo, ambu karo mun beda orang ngamun orang kata ada pal-pal begemet. Berarti sampean aning ngaku Allah tak asarin Allah oning keng sampean tak takok Allah cuma takok kasandi rebo. Mangkana mati ati nikah. Mangkana ketika mati dak ada madhubuna Allah. Iza ma qala li rabbi أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. Manusia apa sih kaya jawaban bi sampian ketika sampian budian ngadup ke Allah, ketika sampian ku leguk ngadup ke Allah bi Allah itanya aki wa tukhfid dzamba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Manusia ring aing beje kene aing beje raja sampian mun ala ko dosa ngaleng dari tatangke tak epa tahu kata tangke aning sampian mate tusan ada seedina aing beje kene iki bekapi kelem kuburan. Sampai berarti keng takok kata tangke tak takok dek Guste. Mangkana gendik-didik bari pebicek tinggi Bu. Mangkana mun ring lambok ni kemi tak tetia bojo. Bacaan lopot keng atina Allah, lesanna Allah. Mangkana mun lambok Allah. 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 Ya manusia jadi Allah. Undang pora Allah. Arah apa geledo kaki. Saya ngapa jawab metu kemi kaki. Hadirin hadirat saya. Orang ni kamu lele sana Allah ni tak ning tabeng buk pakun menang gi. Kuliah lambok tu mana cerita. Santri sarjana ben santri pondok. Tu mana cerita lambok. Allah santri cuma ngada lagi Allah si sarjana kalah metua tak seneng kamantu si santri je pulan karo keng apacaan ngibe kitab tangan naik pakana kitabnya benih rap-rapi wong bekan sini kemangkin mun pah atu sepatu ana celana rukan gawat mungkin ki mun zaman lembek zaman kono mun bedereng laki minta aring bini kan dua syarat dah tukang ngaji Quran akhlak bagus minta anak siapa boy beri tahun sangat lima aku lagi enggak mun bedereng laki minta ring bini kor tukang ngaji Quran terus kor akhlak bagus abu minta anak siapa boy pah ada urusan bah belak masjid sak pasaan ben paraben siapa jekana ya Allah cek gelem mangaradai kor belak ngaji Quran lah bangki na bangki Bismillahirrahmanirrahim أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Siapa ngaji kana yen tarik etekku ke masjid orang kata ada aku tak HP tembang lagi kamlik ternyata HP sada urusan bugla
zaman kau na hadirin mun bada orang tukang ngaji Quran pah ahlak ka bagus de bade ting orang keleno na tak langkong mintaan ang sapu boy beki bu mangken benih mun lambai tanya aki mun minta tukang ngaji Quran ya tahun sangat lema tahun 2003 lekor mun bade ring laki minta ring bini berempa gaji na sebulan berempa gaji na sebulan engki kan berempa gaji na sebulan tunya mangkin saya tanya aki kada bu tak bahasa ni kesering gula mada pak cak maki molotan mangkin mun sa molotan soki ben melarat je tak pada cak mun sa molotan soki cak maki tedung lagi nek cek kon ka tuan si kon cengen cengen kol 2 kol tung la 7 bocek cek kai kol 2 kon ka tuan kon ka mataan abu mun sa molotan soki mataan berkada aduh kapan datang ya Allah rebuan benar ang dana cung dana njalo minta yang terlalu tahu berapa tung 2 tulai cak gila kaki saya kocak riu amat tak beli kia saya gila ambil hah la haula wala quwata illa billah apa yang pesan ni kan kiba kejeding ada kita kok tembus kak kakek coba gelak dah jeneng dah ya ha ni bini rembi deki ke tabu ke dak rem ke yo oh lahir abu mecek butuh panitia deh temu sapi datu ni kan ni beli cek raja ni punya ku semua tak belum dapat yang ku saya panitia ni kan nah sambian panitia kan buka pembesar mak dia tembus teman-teman tu Allah yang jak benih tak oleh beri saya raja ngak dia lok pa pakai mondel lum dak beri pental di nak dia ketingkok je bisa nyander dak ya ada kan pak repot kok neng dak ya tok leso kabudi sokong angka abah dengan ceramah ngak gendruwo dak iso kon tak nyeting tanah iki penyander elak meja ibu kan sangat kengat elam dan kibunten ha meja ibu kan nenten ini apa yang pesan kia kau tak kira ketela wis mulia kok haram kurang 10 menit bu tekut jam aja korang-korang mulai yang mata ibu mulai kaman to mayu tinggal sokoi pekatas kaki apa pakai ya cak serba repot ada dengkon ngambang sok tak nyeting tanah yang ngak kuntilanak nih wah beri cak lanceng ngak dia itu mau cak lanceng ngak dia tang bini gitu biko mau jelek pada beda sendan
Pon. Her aja tak melu. Iya jak dengan water terus ke dia kapi ada desa. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Terkaca kuliban sampai ada bida aki soki ben melarat ya tak padegi. Allah mon soki oncengan kul dua kul tung la azelah. King mun melarat sekawencengan, mun melarat sahabat aki molotan ya Allah, anak serontar. Koncengan congkak ke Pak, engkau kenyang ya kok. La haula wala quwata illa billah. Sabong kamu kak? Oh sekelakong. Najak tedu ngaboy. Hah? Aduh ada mari ngamar bunda aja deh. Aduh hadirin hadirat. Pon 10 menit toto ke maju tina buk takik nyandar kok. Oleh 10 menit. Pola jam Hongkong sih kibudan nabi juga. Yalah kurang 5 menit, kurang 7 menit pon. Wis toto ke marah, lemah mare. Araftumullaha walam tuaddu haqqo kaya ngai iki dadi maklem mulai dikiman bang uja apa kan tahu apa empes kok kaya ngai orang seuning ke Allah tapi kulaban ajunan tidak memenuhi hak-haknya Allah hati itu akan mati hadirin mangkana saya kenal ke Allah kenal kapi ke Allah uning kapi ke Allah tori ketika abajeng latihan khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk selama sholat, sebagian bejeng ni kapa khusyuk. Ketika asojud pak aroma saja abek ni kan nyempa ke Allah. Ketika aruku pak aroma saja abek gak dinto aruku dak guste. Mentir bisa anin tet lagi bu. Dik lah, kan dik. Serawoning ku deku jan bisa. Nggih. Jadi munlah Allah insyaallah kuleban sambian selamat. Kalau sudah Allah insyaallah kuleban ajunan pecerah. Nggih. Maka nering lambek nikah. Anak pering lambek mi manti. Allah lesanna Allah atena Allah. Jadi aboreng antara ati ben lesan. Orang ni kemudian lesan Allah tak ning tabung. Jadi makanya ketika santri ben serjana, matuan ini kata seneng ka mantu santri. Matuan tak pati seneng pulan mun santri gak dito. Lakona karo king maca kitab. Senengan kasih sarjana akhirnya si matua abri pertanyaan kalau bentuk cuan mun mantu santri tak kira tahu aja jawab le mun si sarjana deki tukang ngejawab jadi itu cuan nama tua abri pertanyaan keng trauma todu semantuana si santri tempon apolong mantu sarjana ben mantu santri si matua pahatanya cong ko andi pertanyaan arapa hewan ji yang mun le era sajen lanceng mi munyi na sajen nyaring contohnya banyak ngak nih cok dengan kalakar biologi sarjana ahli sarjana ni urusan jurusannya biologi apa jawab nikah karena setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra semakin panjang pita suara maka akan semakin leluasa pantulan suara di dalamnya oleh karena itu hewan yang lehernya panjang akan mengeluarkan suara yang lebih nyaring dibandingkan hewan yang lehernya pendek contohnya banyak ngak iya banyak maksudnya cang matuana tompes mun santri tak kira tahu jawab prego. Baik tanya aki ke santri. Mun cangkak tidak remah jong. Ki keng lebih Allah Taala. Mece pandang mi karo bi Allah Taala ka cok gelok bodo pita suara bodo pi brami pak karo keng Allah Taala juga nagake. Ki keng la kasokan Allah matua. Mun Allah kasokan ki seni kamun tak kasokan ya tak kira.
tak sateja hewan lanceng leer munyi na nyaring bentak sateja hewan kapan leer pande munyi na tak nyaring beda hewan nikah leer benih karo lanceng mari cetak leer kapi matua keng tak munyi apa cong olar le olar mari cetakkan leer kapi jo bu teman mangki bengko olar mian le olar mari cetakkan leer kapi sampai mari jo co tak tahu tengahnya di mebetes di mana tahu lapah leer kapi beda olar munyi ada tadi kasokana Allah mangkana yang santri kasokana Allah olar jele era lancung jo di tak munyi ya beda hewan benih karo keng pandek leer tandi leer keng munyi na nyaring apa cong kata tung di makata beda leer bu teman mangki kata yak ke bahatole apa kata milo atole atole ada macam ada leer ku tak nak kinda iya jumun lekan dek leer kata ro keng munyi na nyaring tak nyaring tek kumun sing namporo pak banyak aing re abu ada rusa di sabo mangkana kata aja beda kata santre keng sidetik kiai kita nemu gula tek kumun ro bo sabo ku tak ngaji bode sing apa lagi ta to so do tung ta to so do tung ta to so do tung bode sing ecoy beron boleh ing untung Ibun Timur nih cekeng tak ada pak ing kata nih kada leer keng munyi na nyaringan ben banyak silanceng leer da jua mangkat yang santri kasokan Allah Ta'ala kasokan Allah mula Allah kasokan matuana cermat abu katanya hewan beda paburu na buru kata ego dekku ko atanya asya ada kata kalau ku na pahatanya boleh lo atanya hewan tanya butombuan ulan mana tanya hewan ki beda paburu na buru kata tebon apolong mantu sarjana ben santri matuana pahatanya boleh cong kuandi pertanyaan boleh nak arapa butombuan je mon tombu yeting likilin aing ingak kangkung re mi lebih julu etempeng si tombu tempat setada aing kangkung re mon tombu tempat likilin aing julu mon tombu tempat kering tak julu mon parlo mate butombuan selain mi da ieu kiah arapa jawab bi mantona si sarjana karena setiap tumbuhan itu butuh serapan air dari akar semakin banyak serapan air dari akar maka tumbuhan itu akan semakin subur oleh karenanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat yang ada airnya akan lebih subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tidak tumbuh di tempat yang tidak ada airnya sama sekali kemana oh kejeding tembus ya Allah kita tembus nih serang mangkan sweetie kak si ganteng sweetie ki oh mami popo ater aduh kule cukup mekian ya abu terus kiai ego bon oleh karenanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat yang ada airnya akan lebih subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak ada airnya cang matuan mon santri tak kira tua jauh bre di meket tabeda babul kangkung pai tanya ki ke santri amun cangka kida ada meje cong ki keng lebih Allah Ta'ala ma Allah Ta'ala boleh kaki ja ki kasokan Allah matua beni urusan tumbuh yeti ingli kilina aing uta bebeni keng la kasokan Allah Ta'ala mak bisa cong bukti na obu nih antar kau obu dengan pinter manton re ada apa obu ngereng bini kasama tua bodokeun tongana bodokeun po kanggo bodokeun betesa
Padahal to obuk ka so tombu cetak. Cetak ja ada li kilina aing. Tapi subur. Mun tak percaya mah tu aja kasokan Allah, pah penting aki ben obuk si tombu yeting li kilina aing. Haram ya kopang. Apa cong obuk si tombu yeting li kilina aing ya? Bulu kecek matua. Mikir apa kaki buruk? Perhatikan. Bagian anggota tubuh yang tidak pernah kering itu dua. Satu lidah. Nomor dua mata, retina. Ini ku beda aing ngetok, tengal beda aing, ngecila beda aing. Mun dua ni kekering hadirin. Mun tengal de aing lo ni kaketip sampean. Mun cila ni kede aing mati sampean. Bulu kecek ni ketumbu iting tengal, si tengal ni kebeda aing ngetok. Keng orang maki umur 100 tahun, beda bulu kecek ngelanceng. Padahal tumbu iting aing ni kak. Beda orang bulan umur 100 bah bulu kecek nakin soroy. Boongguan gitu. Bengki mun alas negila bulan semak benaing obuk tumbuh cetak ada aing kan? Lanceng tak lanceng? Nakin gunting tak nakin gunting? Bulu kecek beda lanceng di ngoreng. Ini cok sandala siapa aja? Ini mah beda bulu kecek lanceng tak? Iya bu, beda bulu kecek lanceng. Mak tak lanceng bulu kecek ni kecek dengan semak benkilina aing retina ni kah? Mak bisa tak lanceng ni ke mak lanceng? Makan jangan santre. Kasokan Allah Ta'ala. Kasokan Allah. Mula Allah ni kata bisa boleh ben sambian. Mangkana. Tore sekutu ibu becek pertama kali sambungan kula ben ajunan. Beni cuma lesan sing aku Allah, tapi ati tore pengadup ke Allah. Mak le ati kula ben ajunan tak mati hadirin. Amin. Ini yang mati-mati. Yang pertama araftumullah wa lam tuaddu haqqah. Nomor dua arafah timik mate. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Sampean ngaji Qur'an, king Qur'an tak iya malaki. Sampean maca Qur'an, king Qur'an cuma gen lesan tapi Qur'an tak detih. Tak deti kalau aku nggih bener wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Baca Quran nah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran itu jadi obat bagi orang yang punya penyakit hati. Tempona sake ateh, coba Quran na baca. Ate ni kebekal sajen beres sajen sadar. Tempona pegel, tempona ceremet. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
inna andarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Lega tak lega tepan maca Quran? Cepon wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran ni kata empeh, tapi kula ben sampean lok teman etampe ben Quran ceremet a TikTok. Nggih napa nggih? Ya Allah, atau karben lagi na TikTok kan? Apakah ini siksa bagiku yang berdosa? Tetapi aku rasa hanya soal cocok ke kan sini ke gula ben sampean coba tak ke ini ke TikTok kan kalau kune siapa tak nyampit tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Kalau kun apa kun tukar boleh surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang maapal ini tak apa ada jago apa lagi lagu apa selalu apal cek lagu boleh aku lebih ni anang dia lagu apal kapi ates lagu apa boy kor dangdut mulai de bu India boleh mulai India zaman ko na sampai mangkin apal kapi gula binin siapa mereka lagu lambo Husyahar ham seheti hai फिर भी ये चुप रहती है. Tahun 2000 auba mira khamir samai mulai butur ya berdengar ceramah surah lagu India bi jemaah dia napa sholawat apa lagi ya gula Abdukal miskinu yarju fadlakal jamal wafir. Harap ayo minta lagu apa minta seselo coba kau ingat kamu apal kapilala wes telok kayak nggak saya pertama saya mati ate elang alhamdulillah lah saya nomor 2 elang kia alhamdulillah saya nomor telok ada karena sekali saya berdepak aja alhamdulillah kalau oleh aku mian kaki dan nak aja ya Araftumullah walam tuaddu haqqah oning ke Allah keng tak memenuhi hak-haknya Allah hati akan qara'tumul qur'ana walam ta'malu biha walam ta'malu bihi Qur'an na ibaca keng cuma keun lesan tak dadi kelakuan ate bekal nomor telok idda'aitum hubba rasulillah sampian ngaku lebur dek kanjing nabi tapi tak etorok laku na kanjing nabi cuma ngaku lebur tapi tak etorok maka ati ni kebekal mati setelok ni ketori pebicek mak le bedok oleh nasi ngaci manter kau leben ajunan sajon saya Allah subhanahu wa ta'ala adabu dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ibu di panyampit bau jadi benih keng ada gedang ku keng mak le semangat sambian bau bon sekadin toh mana bi bener asli fadl dari Allah mana bi bersalah asli umber dari dengan kebutuhan pribadi tak langkong sepora kak saja sepora kapi tak langkong nah. Borongan ibu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله وادخلنا الجنة مع النبي فإنه أول ما يدخلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.